Elise Tripura, who tragically lost his life in a road accident in Bengaluru, were brought back to his home state. The body arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport this afternoon, following a coordinated effort to return the youth to his grieving family. Elise Tripura met with a fatal road accident in Bengaluru on January 1, 2026. The return of the mortal remains was made possible through Dinesh Debarma, the founder of the Bengaluru Tiprasa community and director of TPF, took the lead in handling the legal and logistical protocols required to transport the body from Bengaluru to Agartala. Distraught family members of the deceased were present at the cargo terminal to receive Elise. Representatives from the local units of the Tiprasa community joined the family, offering floral tributes and emotional support. Laithanayo 31 accident ngai karigo 1 January 2026 ni chini khoraksa takhok Elise Tripura Father Hastio samkhane thangai joton rokhana chini borom ganang chini Bengal Tiprasa founder bini social media ni chini lukhna anak chai toglaka bat la suthika ya bindara ye tonggo jeng titam sanai jotono Elise Tripura bagai jeng joton chai toglaka no khemi ha kuno je mansa bini nu kuno jeng Elise Tripura ya kuno bahage bini poribar ma jeng bahage ko support banaya pa jeng chai toglina daw joton chai tongwa bai dinara jon tongwa jarawa ye jeng joton chai tongwa bai no ini jeng jaga ko ya kuno jaga agot lawo jeng bini bang ketina isine thaiga jeng khabelai dukho jeng joton chai tongwa ba gorei borok ba khana thangmani ya ba accident thiga aba kepal hamede na ba sarani ko to sara ringlia bisona mona sana Elise Tripura langma je jata hono kaham tongthung ang te khabai hambai na musungo especially chini Bengal Tiprasa ni founder rono te Bengal Tiprasa pin rono ate hambai na musungo chini jara chubai tongai chini Tripura hastini joto bukurokno te bini poribar bahai thangai chini MLA hindi EM hindi ini jara ex candidate hindi teni chairman tabong chairman tongo belai saktar kha kubino kubima sanai hese abagai sebi mang kathina logo tlangai jeng tlangai rui bini boribana mungsa khaini apna jeng at least jeng Tiprasa ngai thangai post khairna ne bagai chini responsibility tongo abagai ang request khainai Tiprasa jara phata sa tapon tongai ro no je tongkhona kisa future na wan chukina ro samung khaile redi jeng jota rang ajina thango thik no hepna ni sagna sena kuli ma hinchina bini hasteo samung khaima ba abagai ang joto jara Tiprasa haste nai tongai lukrokna amona sanai jate jeng Elise Tripura haike buskani salata borokta kumatheng angmo se koinai jara Bengal tongai theng jara Tripura haste ni baire jara tongai ro noro je ja tongkhono jara Elise Tripura haike noro bothna ta klaitheng bini kapal hamede nai samaliya abagai bo hai tang theng ni jengma koyo joto no jara nai tongai ro no buskani salata haike noro tangte tongai theng bisi katal dina chini kapal hamena hemana haise adina chini thui langma tongthoma salo lama kamai thangka abagai bini poribar ni awa changthanglaika ekdom krei ase krei aba sanani moton aba kono tini cha nungai tongnani se cha buine khanani se ase rang krei aba green bagi thangene te abathna abagai ang
mano paithago kopongna musungo jate orne jara thangnai rok bahino tipra haste tongoino jeng rang ba jima no hesi jeng ara thang nang ya sagang tagma sao jeng raba dong buini kama tong bagarai mano te kama sao khaima no jara tipra haste tongmano abage ang joto lukurno kopungnai jara tipra haste jara pair thangna musunga rok rok khai oi tipra haste bahke ranga jima nai abono no sai to laidi date bes kan sala jeng ilis tipra hitang thang ar especially jinara John no bang kornyai bobo kishu je boroni tiprasar bengal tiprasar rok samen borok every dekhai tongo but borok bo rang kre haisi borok kise misa kare son khai jane poken rang ruis jeng tini onaga ajaga formuli complete khai tini borok hormano timia jeng det guri sokpaine ko jeng rang pusa kre mage jeng harmai abo lai ke bakha du khone ko ngai borok bo je manchang chang to gui tongo haipuna jeng tini customer sa haipuna tebji rang pening tong haisi 9000 hai pening tong ko abo to jeng joto jara maya ganang rok chini borom ganang chini founder ni je director Dinesh Babu thani norok bini Facebook no khana norok jara tabuk tini social media wak phanai tana rok de budi sokai phono je rang pening dong norok pise misa chuba khangkase abo chin 9000 te pet khaima nai abo ke jara nai tonai rok kisa kindly tipra hasten joto rukurok abo norok jara khoksa ker lai khangkase kai thango haisi abo ke joto no pise misa chuba na bagai ang norni bising kobogo te chini mono paithak chini ilistik prai langma chukna hawa kaham jema tongtrum bini poribar ni besar cikong saya ekdom 3 bos rokung khana asuk bihik ekdom boyos rai khub nugi markup khami awa hisi abagai jibona mono chini prasorok mane tam sana hisi mane sana dermi ya mota hai rungma chini exam ngi tongo Pure Report, Chini Khoran.